Ove radionice na koje smo pozvani da bimo prezentirali u stvari valorizaciju lokalnog ribljeg ulova. Nešto plave ribe, nešto sitno bijele ribe, nešto možda onih zanemarenih vrsta koje se često u gastronomiji ne koriste. Ljudi to jedu doma, ali u restoranima toga nema. Došao sam ovdje pokazati na koje sve načine ja vidim jednu maksimalnu iskoristivost jednog ribarskog ulova. Napravili smo soljenog i dimljenog cipla, rolice od cipla pečenog na sjemenkama sezama sa jednom kremicom od mandarina i papra, čips od kože od cipla. To je bilo jedno jelo od cipla. Onda smo napravili jednu marinadu od trilja sa prženom kosti od trilja i sušenim pomidorima. Radimo jedan konfi od palamide, to je u stvari tehnika kuhanja u dubokoj masnoći na niskoj temperaturi, koju ćemo servirati sa rimskom brokolom i zapečenim porelukom. I onda radimo sous vide, znači tehnika kuhanja na niskoj temperaturi u vakuumu morskog psa, zapečenog na terijakiju sa pečenim radićem. Baš sam oduševljena, evo, uživamo, kukamo, više gledamo, ali tu i tamo uskočimo sramežljivo, posebno ja jer izgleda sam jedina amater danas na radionici, ali evo stvarno uživamo, baš je lijepo i jako puno novih informacija. Odlična stvar, dosta jednostavnih stvari, a puno modernijeg izgleda i ukusnijega i kvalitetnijeg. Uvijek volim ovako prisustvovati radionicama, ti neko uvijek sam što vidio od ovih kolega kao što je Skoko koji je ipak malo jako veliki talent i jako puno uči i voli naučiti druge ljude. Tako da ovo stvarno neke sitnice su uvijek pokupio od kolega, tako da se može nešto i u našoj kuhinji preuzeti. Riba kao inspiracija u kulinarstvu? Uvijek na prvom mjestu. Dalmacija, more, tu sunce, tu šta nam više treba. Tuna Sushi Wine Festival je jedna manifestacija koja diže regionalnu svijest o važnosti lokalnog proizvoda tune. To prijateljstvo sa Japancima koje se ovdje stvorilo, to je velika stvar. Dizati svijest o lokalnom kvalitetnom proizvodu treba konstantno. To je jedina šansa koju mi imamo na svjetskom gastronomskom tržištu, da budemo prepoznati.